polisi ho whangahau me kua whulua i eua. Kona uwhaiwa ko i Tawalunga. Tonga whahau ko i Lolo Tongani. Tongani ku onu mai e whanau e whinegi mui kai asi mai e whanau tangatari mua ranga koni siwa alo pa'ue ni amasila Bela eua ko tope ma pana buta fiya mai honi kau kata hai ko nau tolu ko tope ka tolu ko nau calolo ini holo patanga ko disi ko calo ke ma wa la mario ke fiya
Kolisi ho whangahau ne whangafonua I eua. Lava e tau olunga ai. Toi whotutu mai pa moe whai wa koe ni. Mai no kau mai ai mātua ma whine mātua I he whai wani. Ka koe kau langi tua. Hu mai a eua ia mana kau hiwa. Maria buta. Ka fotunga aho. Mana frio I holo he ngahi. Rako anga kresi tusi o aho.
Maria vito whakafonua me e ua. Io ko vava ke taulanga na whanua. I he aho pe mai whakawhiwhia konferensi. O kau pataha i he rotonga ni mai whaiva Maria peke ngā i hiva. Maria ko whaka mai e kau whewhine. Me kau hiva koe me whunga whanua pe me e ua. E kai toi ngā loa e aho ia koia. O ku toi hoko mai e pia e ua. Tsunami. Te hoko mai pia e ua ka koe ako anga. Ka whaia e ngā hui. Ia whakarere loto. Ka koe korisi mau e ko hango. Ia e pia mo e whunga whanua. Korisi mau e ko hango. Nā ui he ki motu ko mango. Ka ko nā ui he ikonua mai ki e whunga whanua. Koe korisi mau e ko hango. O nau teu ngā. Kuna o si teu i teu ngā loa kau. Ai ko nau teu ngā whoki koe kulutuma, ka kuosi whamomo ai. Pea sisi i he konga loto koe maile. Pea moe ka hoa whaatia. I lepa pembenga e kauhiwa me whangawhanua i ewa. Nau pou mai i he aho. Tawalunga tokolahi ni ako si ko hango. Nau kau pataha i he rotongani e kai ngatai koe teu koe a whanau wha pita pe me he moapunua me ewa pe me he korisi ko hango. Korisi mo e ko hango ka mai korisi ko hango. Kue pia whakawhia kiri motoru i he kau Facebook. Maurere i e pe me ngahi ata. I ata pe koe rea. Roto FM 87.5 broadcasting. Kai wanga no lotonga whangango atu koe korisi mau e a ko hango. Wapokonga e pia whunga whanua ki ewa. Nange ko ia na tau wakai ngai tau kone mariu atu. Na e whakolau ai puha e whakawa. Koe konferensi kakato ki whanua e whanua i ewa. E ahoni na ulaka mai. E korisi ho whangahau. Pe fongi korisi ngau e ni ko hango. Wapokonga mai e ngai family mo ngai loto whare me whunga whanua pe me ewa. Ka lava pe e korisi koe ni.
Koko mai ai ako malunga ko tupou. Korisi loto. E tau he mai te lola lai kalu. Korisi mai te fisi uri tapu. Ia foki mai te tapuni. E korisi ko tupou. Ai whatongia whawhiawhia e konferenisi. Tau whaako e potu mawe ako. Me mahi ako anga. O e siasiliana tawataina o tonga. Kaya ki loko whare, i holo whananga e korisi ko Charlotte, kei lauta pe fukakai ngā i whamiri, e poupou ke whatongia e aho. Kai ngatai ku malamere e ngā i whatongia no katoa, i he poupou mo e tuu whata. E ngai ngau e anga kotoa pe, i e konferenisi kohono te au. Taulunga to lang ta me korisi mau e ko hango kau kata e kau ke tine no katoa e popo me kau hi ka ko nola mai me ko fonoa me e wa ma ko mai ai vai fonoa me go Pohang lam nene ko singo ko hango me fo fonoa me e wa tau hoka dai ki ako malunga ko tupou. Ako malunga ko tupou. Iyo o te ia e whatongia heni e tahai. Makaya tukia manase siwa. Pema kau tangata funga whanua whaskau mose se moa. Koeni. Ko taki mai a ngota ngatani. Ko ongo muri ni tau vakai ko ki ai he vai ni aku me ai be e hoiki lo be ko me ke na ki lari ko tala noa ki ha foha o ha eiki e alu ke fai ai ne tau tai tau ma dao to ko ane to mai aki matangi pe au hi ai foha ko ni o ha ke hamoto no foto ko ta hai be e whenga he taim kutoa pe ke ako, ke lawa ke whituutaki mo e whangamanu puna, pe ki he whangai ka e lata he motu. Wā ngai ne whenga ai fuha, ke lata he motu mau nganoa. Tokola he whanau ni, pe whanau pia mei Vanuatu, ko taim tena foki ai ki Vanuatu ngau le ai ki nau tolu he pureanga Vanuatu ki he potu ngau e ngowe
Mangai na whenga ke whitutake mo e manu puna. Au mai whangai ka tahi. Ke pehe ki he whangamanu kai wao e motu. Me hake ai whoha e eiki. Ka koe whenga i peke ne lata. E motu mau nganoa koia. Ua whakauwhi mai ke lata. Ai whoha he motu. Iyo koe lolotonga nia, o tonga whakahau ko he mini ai whaiwa me he korisi ngau e ko hango. Ngani koe whamatala ngā ue na tau whanongoa i he konfenisi. Rea i kau Vanuatu na nau whakatoa ngā i mai korisi ni. He rea maari e koe ia pure ako hango. I he polo tu ako o e konferenisi. Ngani whamatala ki he korisi. O ku whakatoa ngā i mai me i Vanuatu. Hino koe kau tangata hei ni e whanau. Nau wako ai whaiwa koe ni. Pea tau inasi ai. Whai pepe a koe. Koe la vai. Malo pito. Kataki ta hoki mai ki heki. Whaiwa koe ni hono ua. Tau kunonga mai he. Kohango. Matapa koe ni. Ea koe.